tu ni Lungdamna LaiSiangtho ma kwa lian som aneu ni pan som leguk chiang Pharisee-te pawlkhat vapayu a Jesu a ze-etna dingun Pasal khat in azi amak ting thukham to kituak hiam in adong hi Jesu in amaute'kiangah Moses in Nautaang bang thu hong pia hiam hi amaute'in Pasal khat in makna lai atin azi mak ting Moses in phal hi ahih zongin Jesu in amaute'kiangah na lungtang khauh hi manin Moses in hi thukham aadingin gelh ahih zongin Pasian in na khempeuh apian sakchil in Pasal le numei apiang sakhi tua thu hang in Pasal in anu apa nusia-in azi to akiteng ding hi amaute'gelh in khat pawlkhat aswak ding hi tua hi manin amaute'in ni hinon lo in pawlkhat hi tua hi manin Pasian gom sa-te kwama in khen keita hen in thua pia hi tua khit chang in sunga amaute aum lai takun anung zuite in hi thu adong ki ku hi Jesu in amaute'kiangah mi khempeuh in azi ma a numei dang to akiten le azi tunga amo hi in numei le Pasal mo na abol hi tua chang in numei khat in apasal ma a Pasal dang khat aten pi le numei le Pasal mo na abol hi in adong hi tua khit chang in mi te in anaw pang no te u alon sak ding de in Jesu kiangah hong pai pi u a anung zuite in amaute khauh takin akham hi ahih zongin Jesu in hi thu amu chang in he a amaute'kiangah na pang no te ka kiangah hong pai sakun amaute khak tan keyun banghang hiam chi le Pasian gam in tua bang mi te gam hi ken aman tak pi konggen in a naw pang no khat bang in Pasian gam asang lo mi peuma tua gam sunga lun ngei lo ding hi hi tua khit chang in Jesu in naw pang no te toy a amaute tunga akhun nga in thupha apia hi in topa Lungdamna LaiSiangtho hi Kristu topa o na tunga phannaum ta hen